Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Amit Shah ubadai Menteri Korbari jongka sorkar pedeng ha ka arpu sautari gubernai naitung arajar arpuai ula pelipat ba ya ka cryogenic plant bat ya ka COVID pediatric ward kabadan ha ka shnong Sauli mau diang New Shillong Township. Haga jingple yigini gi ardali gi project haga ni jaka ajing sumar la senran lang yo Menteri Korbari gi arngut ki menteri jong sarkar pedeng ki bekentop ya uji Kishan Reddy bat u Dr. Jitendra Singh nang tadi Menteri Rangba jong ke Jilla Konrad Sangma uba Alexander Elhek ubadai Menteri jong ke tenat ke kot ke khia ke sarkar Jilla lembat kiwe di he officer jong ke tenat ke kot ke khia ke sarkar Jilla. समर्थित है यहाँ पे वेंटिलेटर्स है हाई फ्लो नजर Yes, Draga, yes. Draga, sir. This is the best one, sir. Yes. Yes, sir. If you want to go inside, can go. We can go. We got technology, we got the X-ray, right? It's a mobile one. It's a mobile one. That's a portable ultrasound. Move here and there. So that we can take it inside. We have a lab technician. Regional one. Central oxygen pipeline. The high flows as well. These are the high flow machines. Yes. How many high flow machines? Kongeng I kublai ki Dr. Jungi, nadu Principal Secretary, Commissioner Secretary, baro ki Director, jangka likely Directorate, but baro ki Health Department, but kamjur ki Doctor ki belah try shito, ban step, ban pendep ya kene ka step down COVID hospital. Kaya try shito ba ban ila UI bangla pay dengan kemana jong, harga jing UI jonga kalau excellence. Lah tenang harga jing tray ban ngayet ke dora ni. Preparation nak benda gani ka third wave yang bagai kini ba update na kawan dengan mari boleh tam mana kalian jong health department jong ka Meghalaya ngila prepared lupa nak benda gani ka third wave tiga bede pada benda kai ku jumpa kam nak benda gani hospital idoni Dr. Giri Jongi batrai sito maha ben step isa batai ya kai ka ba kani hospital ni sina nak kai ku jumpa kam jongi
Kani step down COVID step down hospital badon nang bat ke PICU ke pediatric intensive care unit. Ngidon hari campus hispa artuli ki beds. Kani ngiyang mata di ke main building ngidon ke ICU nang mata ki adult ngidon artuli ki beds nang mata ICU bat nang mata PICU ke pediatric intensive care unit ngidon nyotli ki bed. Nang ngidon ru ke pediatric ward badon oxygen supported bed ko berkhai long centralized oxygen hame ngidon artuli ki bed bat ke general ward kani ke building ngidon artuli ki bed. Kani ke building ngidon sam artuli ki beds. Nang ngidon ru bat ke lab ke radiology department hakalab ngila bat test sibun kita sebadai mata COVID. Nang ngidon sa ke block 2 ke badon artuli ki bed hangte hijrong bat ke don sa ko pada harum ngidon south li ki beds ke taru kiri all berkhai ki centralized oxygen supported beds berkhai kani campus. Ini padio ya ka total project cost ya kani ke tre. Nomor bagi musim ladon estimate tu nama sedang nomor ladon kamper ki polat dan sedang ila ha isna lupa ya ke jingdon kam dan benda ban pen kre dan benda kani ka third wave. Kalian ngejongi ke state government dan kalian health department ni lalu ready lupa nomor bayaka la ai kani ka proposal dan tata trust. Jika tata trust ada benda kadang-kadang ke jingkren dan mengilakan pendem no yang kata COVID hospital ru kepada nang taya umran dari Boy district. Kani kala indicate be. It's clearly indicate. Mo. Tikung government ke step fishing. Kani step mungkin ay try menta BUE ke pengkrea lupa daga benda kono nuru ka jingjar. And ini kind of eventuality ngila alam prepare. Pi ga jigi membrio buat ke livelihood ru dan kali priority. Ya pelang ya borok yang berkam pada perkhat sani bah da survey bah ladang yang laban ong biang man pelong biang yang lockdown ni man kata ga syong bet aga jingbit jingbiang da kaliang juga district administration da kaliang juga health department don kamen pe kita no galip di hudru kalong equally important. Buwan ni masalah begini kan di so ya ni paling sauli tinggal ada begini kepat. So ni hakiwe ki district ru ni lah hele ban shnan ki PICU ko haganis das right now mereka ka PICU ki nang sedang ban shna ya ka almost kami kan orang 1/3 dan 2/3 lah ada ke nak ta pada gila don sa joy nak ta nang stoy apa kabar lagi district sing in yale dan ke PICU apa don ki pediatrician no nang ta pada gila don ru gi online training nama ta PICU training gila don nang ta pada 1 month certificate course training kan kot la sa laman de kan kot kata course ru di kamu nilai train sibun menamar apa ngilong daga virtual online training tinggi don ko mas house pa to 400 to 500 participants badan hakadika TV wiki I mean ki attend ni ka course jumki natrai nginam dan baru ki district maybe kan dan likely district ma artly district arna likely district ngimdan pediatrician tingin don daga high dependency unit HDU ngimdan daga HDU hagi jaka bam dan pediatrician likely ki jaka ngimdan likely district ngimdan district to lama okay kadega North Garo Hills Southwest Khasi Hills but sebagai Friday Southwest Garo Hills. Ngilabu nodal officer haman hijaka, no ngiladon ki nodal officer di man hijaka ko mako Southwest Khasi Hills nodal officer ngilabu namairam. Pediatrician nodal officer so man ki district ngiladon nodal officer sudah kino ki district ki kata ya kino ki district ki bangdan pediatrician. Private ke Woodland ke don PICU ke Nazareth ke don Negrims namta pada Supercare Children Hospital ni don ICU PICU beds. Oh nila ya pen krea nomor bangitip ru nama tadi pediatrics usually ki yo mild symptom tang a few percentage ki yo very severe disease. So probably ngatrai dakin ki pen krea jungi ngin la trai ban ngin la ban safe kai kala jungi. Aduh bisa madu mata kumba trai apa kumba khara haja plaspa ne khara haja plaspa ek na tambah belum severe pada tu long peduna ke khatsan mot la sakam kataru bikirawan too late so all over the state all over the state nation tinggi kelum dan hadu menta tambah kalau awan ka ni ka Bharat Biotech bat ka ni ka Zaitos Pharma Kadila kito arli ki pharmaceuticals ki lawan cakmat ban pendio vaksin lagi kelum nadu kharas nam shaneng goi kata goi ka job ka Zaitos imat nadu asnam shaneng.
उधर 2 बजे पहुंचेगा ना। Terus